Kuan lo Karbi Anglong kacali amu ke paprang aprang silang itha. Kacali amu kuan paprang unji. Bangso school ke dula ke lakhain kora drop duar bagori constituency kaparlo Bamon BLP school along. Itu minna arong school Bamon B school binong lo. Bangso school along lo thanbang anta abe. Amastor ta du bubo yang minang toy keder. Bangso jok usumara tum pamuru ipusirong raratum kaniri pon padu. Ini tu masumar kami dulu kami ini tu masumar kami toy dun artaya beder. Bangso alama puta Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge akai recharge tok bila pente Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon mate tim Karbi Anglong akai Dr. William Bronghang apan hadak ratum pada de pinpet hadak kacaldi also maratum apan ke pathan je phan mate lo than bang ke toy bek je phan stame alang litum mate hadak ratum chune ripon padu Nah ini kecuali ini ke sar dulu abrong hang napenda luar baguri MC stame sa Richard Tok bi pai tame raso score ham amastor nang toy tonte mission ni besi dilihin penjuri mahumi me alam kusong si lo chaldi ahem along thanbang arigen Karbi Anglong Autonomous Council ke cariatum rat alam adu jina mate nonason inam paman verpo Iem recharge tok bi bangso school alot kumbi dam jina jongsi Karbi Anglong kacali amu di thurpon nang ji bulute iem recharge tok bi kumbi dam ji jongsi kacali amu papi paprang ka chok bulute kumbi dam te ladak pensi ko anma education amu ardi ki hek polong ko News Desk report News 34 Karbi Anglong